Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami, marangi di kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mading ku pesakat kami sukuten keluahanen, mersodip mo kita, asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadia ini, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Tuhan sanggup kita pati janjina. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat, Isada Musa bindu 15, ayat sada soh ayat 18. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-6 kan si mendok. Percaya ngo si Abram taba Jehovah, kemulih kenai, ijalo Jehovah ngo iya, si pesenangkan Athena. Ale karina dengan sada kepercayaan, gati ngo kita memaing janji, janah si langgar. Ngo kesamasuk umur 40 tahun, gue kalak mulai mengakapkan ganggun kesehatan. Berjanji mo iya mi dirina, asa memulai cara geluh sehat. Itokor mango peralatan olahraga. Hapi ngok kesapiga-piga hari. Peralatan dai gabe hiasan sambing isapona. Ale karina dengan sada kepercayaan. Abram tok kalohon mi janji Tuhan sinaing memain pinemparna gabe bangso simbelen. Abram menguei perintah Tuhan janah geluh ipasu-pasu. Bue kalon hartana, kecuali si kedek-kedek. Abram mulai menyerah. Terenget silot bana karina nola kaduan, gabe hak budakna. Nai tikan Jehovah mula ki pertegas janjina, imo Abram naing merduka. Abram tong percaya mendahi Tuhan. Ale karina dengan sada kepercayaan. Bue ngosi naing kita pergedo, janah si embah ni sodip deket mertuhu-tuhu. Tokngo kita, imo pengidon si mendena, tapi kadang oda ngolot jawaban. Nai kita mulai ragu, janah menganggap oda ibogeken Tuhan kita. Isen mo kita kena belajar menjalo pengaturan Jehovah. Mula Abram gabelot duka nakandung, oda kumerna gegoh na mertengiang. Tapi karena Tuhan merjanji. Ketika Tuhan mengalui sodipta, memakai cara si deban, kita pe kenah ngo percaya bana, ibetoh ngo kade si mendena banta. Bersodip mo kita. Ale Tuhan si permende basa, dak pergegoi mo kami menguai patinmi, jana mengketoki karina janji-janjimu. Ajari mo kami mengantusi jana percaya karina sini beremu, pasti perohken si mende. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permende basa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juang jiwa mo banta. Shalom.